метр. Новая паркini başına ulanmışsın. Ben sağ olun görüyorum. Bunga жекеменшік çıkıp алғанда, жекеменшігімді жоққа шығарғанда 49 жылдық мемлекеттік берілген тоқтам күшіне қойғанда. Азыр ошол менин токтомдун негизинде дагы ижара келишими түз десек, түзөм деле келбей экен. Анан азыр биз Азыр силерге айтып койгон, мэр өзү келип кетти. Бир жума срок барып келишимдерди түзүп дагы. Анан болбосо мен келип билсем коюп туруп бассейн жаптырам. Түшүндүңбү? Ушундай деп кетти деди. Жапсыңар бул элдин немеси де. Силер элдин эсебинен акча таба келип токтотуш керек. Бул муниципалдык соттун чечими менен кайтарылыптыр. Азыр биз болбосо кайрадан соттун чечимин ишке ашырып алса да кайрадан мен конкурска койдуртам. Ана проекттерди даярдатабыз, ушундай кылып оңдойм. Ушунча кылып жылына сезондо канча акча коюп берем деген адамга берем. Бир адамды канчага киргизесиңер азыр? 100 сомдон. Карачы, күнүнө 100 сомдон тапсаң, канчадан кирет азыр мал жерде эле кана 200 адам эсептеп коймо. 200'дүн деле 100 сомдон болгондо канча болот? 20 миң сом адам сен күнүнө таап атасың, Турабы? Канча ай сезон болот? 3 ай сезон болот, турабы? 3 ай. 3 айда сен күнүнө 20 миң болгондо 3 айда канча күн бар? 90 күн бар. 100 күн. 100 күн. Канча болот 100 күн болгондо ошо? Күнүнө 20 миң 2 миллион сом акча таап атасың. А сен мына 3 жылга 300 миң сом акча төкпөй атасың. Күнүнө 20 миң сомдон күнүнө 20 миң сомдон тапкан адам мына 1 жылына 100 миң сом төкпөй атасың. Бул эмне деген бесплат? Не кылыш керек эми? Не кылыш керек? Мына күнүнө өзүң айтып атасың, 200 адам кирет, 20 миң сомдон акча таап атабыз деп. Стабильно 200ге чейин кирет, 20 миң. Сен мыналардын арендага берип атасың, аналардан таап атасың. Турабы? Булардан кат акча таап атты ушуга көрсөтүп. Анан мына күнүнө 20 миң сом аккан 1 жылына 100 миң сомду төкпөй атасың. Мында болбойт. Айтып кой, тинибеңби, башкабы келип мына арендасын төксүн, жакшылап конкурска койгула кетет. Көрүп турбу? Кайрадан койгула, арендасын көбөйтүп туруп акча түшүрүп берет бюджетке. Мына ушундай элдер кичинекей бассейн аланча миллион акча кетирип, бассейн куруп анан акча таап атат. Силер даярбы эмнеден ошо мамлекет куруп койгон нерсени арендасын төкпөй кетесиз. Бул жеке менчигиңиз. Жеке менчиг өзүңөр курдуңар. Жер өзүңөр курдуңар. Мына өзү эсептеп берип атат, күнүнө 20 миң. Силердин да балдарыңар кызыктар да ошо күнүнө келип акчаны алып берип, доля берип туруп отурасың. Болбогула турсуңар. Эс ала турган жерлердин акыбалы ушул болот. Немиз менен мактанып атабыз. Мындай жер жок да шаарда башка мына эң эс ала турган, мактана турган Навай парк менен ушу Токтогул паркыбыз бар. Ал булардан чыгып туруп Токтогул паркка барат да. Мына карачы капитасына. Ким карашты? Талап Насибек, мына жерди арендасын жокко чыгарып, биздин Зенекотко өткөзүп берсин, биз карайбыз. Азыр бүгүнкү күндө аренда. Жок, кеп андай эмес. Арктын ар жак арендага берилген кезде деле мына жолду арендага бербейсиңер да, бул адам баса турган жол. Мына көтөрүп туруп, бир жерде бир эмеге бериш керек. Өзүңөр кыла албайсыңар. Бирөөгө инвестор таап туруп карагыла. Өзүңөр же болсо аркы жылдын планына киргизип. Мына жолго мына эртең Сыйып тазалап, мына таштарын жүктеп техникаларга. Бүт мыналар туктап калган. Ана жүдө ылып. Токойдун ичине кирсең да аз мындай эмес да.
Asmıyor mu? Asmıyorum. Ben suya düştüm, şurada tabii tatlı bir Сейчас можете? Yok, bilge tobasına düşeceğim. Algılandı bilbesi, alt taşlarla. Konu alt taşlarla. Alt taşlarla verin. Kazalama, temel katemeleri tutsalmalı. Böyle tuvalı bir akça tava çakıyor. Nereden üstünün milyonluğun akçalar tava çakıyor. Gününü 10 bin tavatkandan umaylığın var. 10 bin son tavatkan umaylığın var. Kayakta turist gele düşünecekler. Nemine maqtanamız bilecekler. Kim qaraytın onu? Qaraça onu, sen bergensin adamı. Özüm alğış kırıkta buna, qaraça. Bir eme yok. Dönürler, Meriyan'ın esenliğin aksakla alacak. Sen arendada turasın diyor. Ha? Doğum bu akça toplasın abi. Eti жаңа doğumda tuzda. Жеңе айтып қой. Аларды тазалап кішкене морка қылып, анан неме қылсаңар жөнүндө. Только акча топтогону келесиңер бул жерге. Ha? Гүлеги кішкене оңдо койсуңар бастарына. Алайын десе, иштетебиз дейсиңер. Неге мындай карабай, неге тазалыкты карабайсыңар? Тут алган жерлериңерде мусулдар басып кетет. Ким карайт? Силер акча тапкыла биз келип уборка кылып берели. Анан үзүңөр зопанып болсо, ысыкта бар, онун үстүнө мындай лай менен жаап, качына көтөндүрүп эме кылып, салкын билбейсиңер. Ысыклап атабы ысыкты өткөзбөйт дейсиң. Үйүп ататын анда жаныбар бар, чуркап калган. Sen özün yarım saat kanal tutuşun, kanal olsun. Жануарды да ошондой коргуласың. Билбейсиң го акча күнүнө 10 миң сомдон апарып берем деп атат ошо. Сенин мына 3 айлык эле эме менен арендаңар жабылып атат. Биз эсептедик ошо жерде. Мына ар бир камактарда 4 миң 5 миңден алат болсо. Эми акча тапкыла. Оңдогула да Күндө айтканмын мен, жетекчиңе айткам, алып башынан конкурска коелу десем, жок, оңдойбуз деп. Мына бир жерде оңдойлу деп. Ондоп мыналар жаңылабайсыңар, карачы, кайсы жерде? Карачы мына, жебаган бул. Токтосо алып келип туруп койбойсуңар мына. Шаардыктар ушу шартты түзбөйсүңөр. Шаардыктар үчүн шарттар түзбөйсүңөр. Заман бар. Азыр көрүп атпайсың, Алматы, Турциялар кандай сонун аттракциондор куруп. Раз иштетсеңер, иштеткиле да. Мен өткөндө айткам, жаңылама болсун деп. Силер азыр базар кылып атсыңар, камактарды коюп алып эле, ошолордун арендасын зоопарк кылып койсоңор, болду, акча таап атасыңар. Элге шарт жок экен. Проекттин долбоорун даярдатып, заманбап аттракциондорду койдуртуп, мыналарды бүт проект чийдиртебиз, 1-2 миллион сом акчабыз кетет. Анан ошону бөлүп туруп конкурска коебуз дегенбиз. Ким кымбат алса, ким бюджетке пайда келтирсе, ошого арендага берейли. И плюс ошо акчасын эме кылат, таштайт. Анан какой-то жылдан кийин ошол аттракциондор Мейран балансасында кала турган кылып, биз ГЧП кылып кирейли деген. Анан жетекчинин барган, мен оңдойюн, түздөйүн, силер айткандай кылып берейин, проектти даярдатам деген. Мына айтканда 3 ай 4 ай болду, жок азыр, эчтеке жок. Мусор басып жатат. Эмне кылышым керек мен? İştemeysin Samat, sen zam direktör eklersin. Zam direktör деген жаман кийим алып туруп, чыгып чуркап, ар бир кычыкты карап, территория кайсы жерде карта чыйып алып туруп, карап иштеш керек да, гүл эгиш керек, күнүгө кичинеден. Жок, ана шаар карап берсин, тазалыкты. Силер келип туруп акча тапып коюңуз. Нечесин?
Bugün birinci gün, birinci yıl. Şunun da bir ay sürok. Teritoriyanın oşol azıkı zooparktan ber jagı. Narjağını biz özümüz alabız. Narjağını biz özümüz besli büdjetten park kılabız. Şunun mınal jaktarın onda tuzda attraksiyonda albaştırıp gülдөrdегі kapının arasına бүт onda tuzda buna bardın kılsalar kalasılar. Bir ay sürok sigirler. Kança төлөсү түшүндүм. 6 ay sezon dediğimiz 26 yıl. Ana kitenseniz төлөйт. Distansalarımız devam içiler şalmazı. Almazakada bir emes sizge kesip berбей бар. Siz Yılımızda unçak çırakta bir yanımız var bizimizde. Biz böyle tamamlaması akçacağız. karasın emesi бар, канча төлөйт. Эмес бар. Bir stollik 26 bin TL. Bir stollik 20. Kaç? Şart çok oldu. Ne kadar açacak? Biraz bakma tekrar sonra. Tazadan alıyor biraz. Arenda devil, akça devil, bir zor şardım. Bardağın çarpı olsun. Mınандай raka Narjağ boş yer. Ben makbulмун арендаға берген. Бирок жакшынагы камак кылып, шарт түзүп, астыларына бурчатка басып, мына жерлерин эме кылып, ошондой келишим менен берсеңер, келишим менен мына жерге түзөт булар. Кышы жайы тура турган. Мына ошонун негизинен жолдо бурчатка басып кой десеңер, бул кыйын эмес да, өздөрү эле кылып алат да. Карачы, ким алып жет, багалап түшүн. Жакшынагы элге мамиле кылбайсыңар. Ак халатты кийип, мына жерде. Аппак халатты кийип, эмелерди алып келип, столдуктерди жакшынагы жайып алып эле адам тамак жегенде бир жегиси келе турган кылбайсыңар. Мына турган жериңизди гана капа болбой. Мына карачы, иште. Канча Немesi, kaynası, Bağlı jön ele temirlerdi koyalım turabız. Yemek yapacağız. Satılgaz. Satılgaz. Жоқ, аренда. Kaça kilo sarılır? Аренда оларға жер тұрдым, жер ақысын сездірдім. 28. Bunlar bir mevzu dese vergen aslında mülk işkerlik kılvat alır desin. İşkerlik kılsana bakma nizam şeyinde bir para vergen oturatmadan onda kızlarınızı kadar biri kalat gibi yaşanır. Bir şey. Lan karan çekin. Lan karan çekin. Türk kumuskalardı karan. Бұлар bu yerlerді мен шүкірлеп тазалаймын. Мына елді мына келген болмыштарын эле тойгузуп атат менин чындыгымда. Bu nece kim cevap verir? Kim cevap verir? Ben gelip oturayım mı? Эле тазалаймын. Analamayız bunu. Kızlarımız oturasın. Майда тазалайм. Oya sen hepsini sen çakırıp ettim şöyle captı kullanmalarım var. Açar kazalık koyganlara başladı. Neyse. Kim var? Şunu 6 ay olsa buna 1 yıl TVMC var. 1 yıl TVM arendanız deseğine şu tamamımızı жақшына zaman bak kılıp arkalarınızga bölегip астыларыңызға жақшына жанып ұршатқылар бастасаңыз қылады. Сіздер бұны возможность бермейсіңіз, арендаға аласыз. Если сіздер қылып беріп тұр арендаға берішін. Жаса қылайын, бір чекеден жасаш қылайын. Жөн елі таяқ нәрсені ақша чоңтап тұрбайсың. Төгіп тұрып бізге тоғып айтқызсаң, ол бизнес екен. Ол бұл шығар емес, бұл хат емес. Бұл заброшенный базар болсын. Бұл жерге мына ашық айтайын, бұл нормальный адамдар жүріп сала тұрғандар. Мыналар бесеулер мына жерге келгеннен бұның ашығы жырғап кетеді. Сіздер ошондой шарт түзбөй, анан елде жағы кетеді, дуайға келген жасап, балдарын ойнатып келеді, ошол жаққа кетіп, сіздер ошол сөйлер салаққа жоқ керек деген. Анан ал жаққа бара албаған бейбечелер шу жерге келіп, айлап жүрсін, балдарын ашып қойып.
dep koydum bir de. Сол жақсы böyle patladı. Tuz atsa da utu atsa. Kurşun atar, böyle var. Жақсы. Seni jakşı. Şöyle yeke tadırlı, bakla kadarlı, aksa kadarlı, ters ayaklı. Oynasında kişi var. Ama şuna tatırlı mınav. Araba. Gelip yol vermek. Arada togosun. Var yok төлейм. Anca togosun. Төлейм да şu жерге hem төлейм, Malik'e ve bardığın төлейм. Мен сізде сұрап атпаймын, мен шаар басшысымын. Қанша төгесіз деп. Қанша төккеніңізді білесіз де, қанша төгесіз? Bir ayda. Bir ayda аренда. Жерге 2000. Арендасы жерді болды 2000 эле тұрды. Oğanın налог, Қарап шықтылар. Метрден қарап кеңесте бүт қанша жерде квадрат метр жерде қандай арендаға береді, қандай условиямен қапалға косметасы 20 жылдан іштесіз, бірақ мен көрдім де сіз көп ақша чоғылтып келсіз, бір дағы жерді оңдамайды. Ha, remont kılıp koydun mu? Мындай болбойт ремонт. Мен сизге кандай ремонтка мен көрсөтүп берем, проектчи деп берем. Ошол проекттегидей болсо иштетесиз, болбосо капол болгон 20 жыл иштетесиңерби, 30 жыл иштетесиңер мага эме болду. Ал тазалайм бардыгын. Ошон үчүн бүгүн айтайын деп. Капага болмой жок. Проект даярдатам, конкурс менен коебуз. Ошол проект боюнча ким көп аренда токсо, ким оңдосо ошого беребиз бар. Зам директорлерге айтып, 30 жыл иштеди, мен оңдогом, түздөгөм деп болбойт. Только шарт түзүп, заманбап ким оңдоп, ошого беребиз. Бузчу ошону өзүңүз тапкан 20 жылдан бери тапкан акчаңызды ошол жерге булаштырып оңдоңда кайра сиз алып калдым. Мен каларым ошо. Түшүнөсүзбү? Калар. Мына парк деген заманбап парк болуш керек да. Бул Навай парктагылар акча кетирбей эле акча топтоп кетели деп калышат. Зам директорлерге айтып. 2000 төгөчү келсеңер, билесизби, ана жерде кичинекей отурган жерине бир эле столикке 3,5 миң төгөт экен, мороженое саткан бала. Жаш бала. А сиз ушунча жерде 2,000 берип алып, мен аренда кылдым. Налог. Ушу токпой эле коёбуз, а? Жерди бошотуп туруп, биз бирөөгө беребиз. Айтып мына эл акча таап атса, булар миллионер болуп атса, мына элдин пулун алып келип, биз бюджеттен алып келип жерди оңдосок, анда Кудайга жакат. Биз ошондой сырт жакты жасайбыз. Акча таппаган, бирок элге керектүү жер бар. Ошо жерде биз карап, биз оңдойбуз. Бала бакча салайлы, жол оңдойлу, сууну чечейли, ошто. Кеч, сен парктын директорсуң, кара. Бул жалбырактайын десең, бүт мусор жатат. Kitap boğaz kullanmak üzerine var da. Kızıl kitaplı, yaşlı kitaplı sen karat da sırf parkında. Daim aydan da sonra mı? Yak tosu bir Ne tazalavasın olacak da? Bugün alas. Aa sen top koşuyorsun. Baktın mı? Ama erkinde jasatın o üstüne çıkıyor. Elde karatça, elde reysal gibi gelirse sen üstüne sokarsın. İşte ortasın. Doktor aytып кетти. Азыр санапсар жүрүп атам, штрафты салса. Доктор ошол заманбап салып, үстүгө чыгып кете турган. Бир чекеде алып коюп, шашылып жасалды. Мында болбойт, жолдун ортосуна барып күтүп кетет. Акылы? Анчадан беребиз. Картозаны? Былтыркы окшойт, а?